van'wana va ku sisonke vaccination protocol hi bulana va sama nkarhi lowu nga hetiki mbeli dokodela Angelique Coetzee hi twa ku va ri yini swirho swa vo hi ku sungula nakambe ka nsawutiso hi ndlela leyi nako ku va wu yimisiwile swi hoxe njhani xandla ka ku nkelunkelu lowu tala ku va koho loko vanhu va kha va ya ku sawutisiweni hi ndlela yoyeleyo ta tlhe hi bula na tatana Simon Hlungwani kusuka ka Democratic Nursing Organization of South Africa DENOSA tanihi president ta va hi bula na vona ka hi languta swoswoleswo hi bula na wena nakambe ka 015 297 1855 u tirhisana mathebula dprsabc.co.za at Afrika munghana i Twitter handle swi endla leswaku mina na wena hi kota ku bula hi twa ku n'wangulo wa wehe ka mhaka leyi hi bulaka yo ku nga va ku ri wihi hi ndlela yeleyo hi bula na dokodela Angelique Coetzee andaka leswi Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. Vanhu va mfumo wa hina va xaviwile hi leswi nge ni fanele ku ri mi twisisa xilo xin'we i democracy ya Afrika-Dzonga. Hayi democracy ya Afrika-Dzonga hayi leyi yi nge hi la ku ri vanhu hinkwavo va Afrika-Dzonga va fuma. Hi leyi nge n'wina va le hansi le hi ta mi nyika ti-RDP hi ta mi nyika mintirhonyana hi ta mi nyika ti-social grants and so on and so on. Kambe hina leva le henhla le hi ta tirha hi ti-millions n'wina la mi ta kuma ti-social grants teto to hi mi nyikaka tona kambe va le handle va nga kota ku nghena va endla timali ta vona hi ku rhandza ka vona. Hi leswi Shepherd Bushiri a swi endla laha Afrika-Dzonga so a swi hlamarisi loko namuntlha a hleka a ri le lulongweni. U le ka Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Mathebula. Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. South Africa a yi tshama yi va na vurhangeri lebyi rhandzaka tiko vanhu va tiko hinkwaro. Ni vula leswi hi ndlela leyi kusuka kwele ka malembe ndzhaku ku fika hi 1994 varhangeri lebyi ri kona byi fike byi rhangela valungu byi rhandza valungu a byi nga rhandzi vanhu va bini. Swi endliwa swi ri base ka ku hluvukisa valungu. Ku fika 1994 ku ta nghena ANC kumbe ku thumuliwa democracy. Vanhu lava nga fuma endzhaku ka 1994 i vanhu lava nga tichomi kumbe vana va ANC hayi vanhu va tiko hinkwaro. Xikongomelo a hi nduma. Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula. Eso swa mintsero Munghana Lonene FM kumentlhano timinete ntsena ku phela ra khomembiri ta khomela nkarhi ku ringetweni ku kumaka ka dokodela Angelique Coetzee ku va hi kota ku va hi bula na vona kambe ke swin'wana leswi nga ko i timhaka ta leswaku murilo wa nsawutiso a South Sudan va fike va tsandzeka ku tirhisa kolomo ya ka 60 magidi ya AstraZeneca yi tsandzeka ku tirha swi tikomba hi ka hinderiwa hi nkarhi se onge ti ku ta fika ka xiyimo xexexe ku va ku hetelela yi cukumetiwa ku ya amahlweni se xivutiso i ku xana swi vula yini leswiwani ka matiko lama ya nga swela ngopfungopfu loko ku ve himpela ku na ku tsandzeka ku va hetelela va tikuma va kha va tirhisa mpimanyeto lowu va va nyikiwa woho hi tlhelo ra timhaka ta murhi wa nsawutiso hi ndlela yeleyo. N'wina kumbexana nga eka xiyenge xo xa rihanyo loko mi ta languta timhaka leti ta nsawutiso hi ku ti sungula hi n'wehe mi ri yini n'wina hi mhaka yeleyo ke mi vula ku yini loko swi ta ka mhaka yeleyo ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta leswaku hi laha na n'wehe mi khumbeka ngopfu eka tona mi ta tsundzuka ku sunguriwe hi n'wehe se hi ko a hi lava ku tiva kona kusuka kwalano mingisero wa mehe ku hi endlisa ku yini loko swi ta ka timhaka ta matirhelo ngopfungopfu loko hi langutaka hi ndlela leyi timhaka ta nsawutiso ti fambaka ha koho. Yin'wana lexi kumbexani mi nga tsakelaka ka ku xi tiva ngopfungopfu n'wina mi yingiselaka ngopfu ntlangu lowu wa mina hi mina i timhaka ta leswaku betsa ka mina hi mina u le ku thwaseni namuntlha kumbe i le ku graduateni namuntlha wa xiximiwa a nga xiximiwa kahle i le ku tlangeleni ku va a fikelerise tidyondzo ta yena ta ku va dokodela se kusukisela namuntlha a ka ha ri Marinki Usinga swi helela kwalano i dokodela Marinki Usinga lava va nga tokotela vudokodela bya vo bya PhD eUniversity ya N'walungu i vudokodela bya ririmi rero ri ra Xitsonga lexi hi yo mhaka minkarhi ya ku tala ni kha ni haxa loko o tshika ni nga tirhisangi kahle rito rin'wana ra Xitsonga
a ni ta kuma hungu la ri ni byela ri ku a hi swona sweswo na mina loko ni kha ni tshika ni cinca vanhu kumbe ni lulamisa vanhu ni ku hey leswiwani a hi swona hi ndlela leya ni va ni kha ni swi kuma ni le ka vona hi ndlela leya se ntirho wolowo wu sungule hi awara ya 10 ni tshemba ku sweswi wu nga va wu fike emakumu ku ya amahlweni hi ndlela yoleyo se loko ha rindzele ku va hi bula na dokodela Coetzee mani hi amukela va DENOSA na vola va DENOSA na vo hi bule na vona loko swi ta ka timhaka leti ta ku yimisiwa nyana ka nsawutiso hi ndlela yaleyo hi amukela tatana Simon Hlungwani Zinjiva enhleka Zinjiva okay ni mani sungula hi lulamisa leswi ta kota ku ya mahlweni hlekani na ku xota vayingiseri inkomo i khensa swinene loko mi tinike nkarhi lowu na swi tiva ku mi le ka nhlengeletano yin'wana mo hi ku swi hava hi hundzisa mhaka leyiwani hi nga mi rhambela yona namuntlha timhaka leteta hi nga bula hi toho ta ku yimisiwa nyana ka murhi lowu wa nsawutiso wa J&J swi tikomba swi kha swi kungela nakambe namuntlha a hi sunguleni kwalano n'wina tanihi DENOSA miri yini hi xiyimo lexi mi nge hi boxa leswaku ha swi amukela ka ku va hi yisa mahlweni na ipfhumba leriya ra ku sawutisa hikokwalaho ka leswi hi nga hlaya eka nkarhi lowu nga hundza ku ri ku yimanyana lokuwani swi nga endleka ku va ka nkarhinyana ene ku ya amahlweni swi vula leswaku ha ta fanela ku va hi ya na pfhumba leriwani ra ku sawutisa mani na mani ni ku vilela ngopfu hi ku loko a hi yo tlhelela ngopfu endzhaku mani na mani kumbe vanhu hinkwavo a va nga ha ta ri kuma nsawutiso lowu leko ya ka nguva leya ya vuxika kumbe nguva leya ya mukhuhlwana a va tatwa ku vava swinene se hi ngo khongela ku ri a hi kombela ku ri mfumo a wu vi na nsawutiso hi nhlayo ya le henhla kumbe xitoko lexi nga kona a va endli leswaku xi va xi ta fika xi tele hi khensana leswaku tiko ra hina ri ta kota ku sungula ku ti endlela kumbe ku ti swekela nsawutiso a Port Elizabeth ka khampani leya ya Aspen leswi vulaka ku hi ta yi kuma nsawutiso lowu wa Johnson and Johnson va ti vulavula hi ku ri hi nga kuma kwalaho ka 2 million kumbe 2 million ya ti-vaccine ta kona hi n'hweti leya ya vuxika leswi vulaka ku swi nga ha endleka hi kota ku va sawutisa rengu ra kona ri tlhelela aka xiga lexi a hi ri na xona hi kota ku sawutisa vanhu vo tala hi nkarhi lowu ha swi amukela swinene hina hi khensile leswaku vana hi ta ya mahlweni na ntirho lowu ya hinkwawo hi wu tirha a ku nga ri na nkelunkelu ka swirho swa n'wina ni nga ha vula leswaku vambirhi vanharhu va kona lava nga vilela a va nkelunkelu wu va kona hikokwalaho ka ku vilela hi nhlayiseko ya leswi swi nga vuriwa ku swi humelerile Amerika lexi xi hi fikaku xi hi tshunxa kumbe ku hi endla hi kota ku kumanyana vurhongo hi leswi laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga hi nga kanga na ku fika na sweswi hi va na xiviko xa leswaku ku kona loyi a nga ku hluphekeni kumbe ku twa ku vava hi ndlela leya kambe sweswo a swi vuli leswaku hi se hi humile enghozini swi vula leswaku loko o va kona loyi a nga sukaku a rila kumbe ku twa ku vava a tsutsumi a ya vula nkarhi wa tele va ta kota ku swi vona ku i xana laha a South Africa kumbe Afrika-Dzonga xana hi na nkinganyana kumbe ku twa hi ri na ku vilela ko karhi hi ku tiya ka ngati kumbe hi swin'wana na swin'wana leswi vulaka ku ri lexi lungu va ta fika va ku hi fanele hi monitora hi tihlo ngati na ku ra vurhongwana swinene leswaku hi kota ku cheka ku ri a hi fiki ka xiyimo lexiya xi nga tshama xi humelela Amerika kambe loko va langutisini hi xilungu va fiki va swi vula leswaku the benefits outweighs the risk leswi vulaka ku ri ku na ku vuyeriwa ko tala ku hinda ka ku chuhisa kumbe ku xungeta loku nga kona eka murhi lowu ya loko u ta va u tirhisiwile se a hi tseleni ngopfu loko kha hi languta ka timhaka leti ta ku sweswi ku hume na timhaka leti ta ku lava va nga na malembe ya 60 va ti tsarisela n'wina tanihi hi DENOSA ma enitseka hi nongonoko wa mfumo ku ya hi laha wu kunguhateka kona ku endlela leswaku ku ta va na nsawutiso wa vanhu vo tala va malembe ya lama ya ku tlula 60 hi ndlela yaleyo hina tanihi nhlangano wa vaongori ha swi twisisa leswaku hi le ka rhengu leriya loko hi langutisa hi famba hi magoza ya rimpfani lexi endlaku ku hi famba hi magoza ya rimpfani i ku kayivela ka nsawutiso loko va ta tsarisa vanhu va malembe ya kwala ka 16 hi ngo khensa leswaku swi vula ku sawutiso lowu wu ta nyikiwa mani na mani hi ku ya hi ku va laha tikweni hi ri na xiphiqo xa
xa corona leyi nga ku dlayeni ka vanhu vo tala. Se hi ngo navela leswaku a hi nge loko a swi koteka hi ngetela magoza lawa ya rimfani hikuva hi kuma nsawutiso hi nhlayo ya le henhla swinene, kambe a swi tiva ku ri hi bohi mavoko hikokwalaho ka leswi misava hinkwayo ku nga hava laha hi nga ta fika ku hi thumba kona nsawutiso hi nhlayo yo tala. Leswi hi khongelaka hi ngo laha Afrika-Dzonga leswi hi nga tiyimisela ku ri hi ta sungula ku ti endlela nsawutiso lowuwani, enge matimba ya va kona ya ku engetela ku ri ka tinhlayo letiya ta vo 2 million leti nga vulavula hi tona ta kwalaha ka n'hweti ya vuxika, onge hi ngo kota ku tirha ku hindza lahaya ku ri loko ya fika ka sawutisa vanhu vo hlaya. Kambe a hi ta navela ku swi vula leswaku vaongori lava nga kona va nga tirhiki a va thoriwi, lava va nga thoriwa va byela ku kontraka a va vuyiseriwa emitirhweni, na hi kombela leswaku a va nyikiwa ntirho wa permanent va ta kota ku tirha va pfuna xichava. Hi ku swi lava leswaku hi nga ha languteli ngopfu ku ri vanhu va ta sawutisiwa a titliliniki kumbe leswiya swa titliliniki letiya to famba ta swibazana tiya a migangeni. Nkarhi wun'wana yi ta kan'we en'hwetini, swi ta laveka ku loko sungula ku sawutisa yi ya masiku yo tala kumbe ku va kona lomu a migangeni hi nga ta sawutisela kona. A swi nge tirhi leswiya swa masiku swa ku hi ta ya kan'we a mugangeni hi n'hweti. A hi hetiseleni leswi endlekaka a India tanihi vaongori a swi mi chuhisi kumbe ku mi vilerisa ku kumbexana na hina loko ka hi nga kandziyi kahle hi nga tikuma hi ri matlhelo ya lamaya? Leswiya i khombo i mahlomulo, swa chavisa swinene hikuva a India va ringetini ku sawutisa. Loko va ha ringetanyana ku sawutisa, mi ta tsundzuka leswaku tiko leriya ra India i tiko leri nga na vanhu vo hlaya swinene. Loko ni nga hembi nhlayo ya vona i 1.3 billion ya vanhu. Loko va sawutisile a va sawutisi kwalaha ka vo 40 million, leswi vulaka leswaku a va nge se za va kota na sawutisa kwalaha ka 10% ya vanhu va vona. Ivi va vuya va vula leswaku vanhu va tshika swilo leswiya a va swi letela leswiya swa ku ti-lockdown nga ha vi kona. Kambe lexo biha xi nga fika xi karhata i mhaka ya ku vanhu va vuyi va sungula ku ka va nga ha landzeleli milawu liya hi tivaka na kwala South Africa yo fana na ku mbala ti-mask, ku hlamba mavoko, ku sanitizer. Hi swona swi nga endla ku tiko ra India ka nkarhi sweswi ri va na ntshikelelo lowukulu swinene. Se a hi kombela lexi hi chuhisa ngopfu hina hi ku vanhu va ka hina na loko hi sungule ku sawutisiwa hi nga ha tlheleli endzhaku hi vona hi nga ku vutomi byi ta tlhelela ka nkarhi lowuya wo ka hi nga ha landzeleli nchumu. Swi vula leswaku hi fanele hi landzelela, hi nga ta fika hi biwa na hina hi xingungumani lexi nga vuya xi tikisela tiko ra India eka nkarhi wa sweswi. Se hi kombela sweswo ka mani na mani ku ri a hi landzeleleni hi ndlela liya, hi va na vurhon'wana na ku landzelerisa leswaku hi kota ku pona hinkwerhu ka hina. President wa DENOSA i tatana Simon Hlungwani. Khenseli swinene nkarhi wa n'wina zinjiva vana na siku lerinene. Ngoma hlayiseka. A khensa sweswo mingisero munghana lonene FM va kha va ta na tlhelo ra voho tanihi vaongori hi ndlela yele a hi ku kumbexani hi ta kuma n'wangulo kusuka ka va madokodela ku nga va sama kambe ke a swi kotankangi ku va tani. Kambe ke xivutiso lexi hi nga ku vutisaka xo mingisero wa mehe i ku we matitwelo ya wehiwahi loko swi ta ka timhaka leti ta sawutiso hi ndlela yoleyo. Kambe ke haya mahlweni mingisero mehe hi le ka 015-297-1855 kumbe tirhisa mathebula dp@sabc.co.za. hi langutela ku bula nakambe na Professor Barry Hanyani ka hi landzelela leswi nge le ku endlekeni le aka Zondo Commission. Kambe ke hi nga se endla tani ni la ku vutisa n'we mi nga swirho swa vandla na n'we mi nga vaseketeri ku matitwelo ya n'we hi wahi loko mi languta vandla ra n'we ri laya, na loko mi vona hi ndlela leyi swi nga lava va vonaka ngopfu hala handle ku ri va mavandla yo kaneta lava va nge president va fanele va byala vutihlamuleri loko swi ta ka timhaka ta state capture. Kambe ke ku nga vonaki vanhu va vandla ra African National Congress swi nga va swi vula yini leswiwani hi ku hi wo nkarhi wa vo vandla leswi ku va va ya hi ku leriya rin'wana nkarhi loko va ya tlhelela xikarhi ka n'hweti leya yi taku ya Mudyaxihi ku ta va se va ri president wa tiko laha swi nga ha boheki ku tanihi vandla ra ANC va ya va seketela. Se miri yin'we eka mhaka yeleyo ni ta ri teka riqingho rero ka 015-297-1855 kumbe kandziyisa rito ka 071-265-9860. nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula. nakhalanga phet mathebula sweswo mingisero munghana lonene FM makomba ndlela a hi koti mingisero meku u angula ku yini le ka 015-297-1855 kumbe tirhisa mathebula dp@sabc.co.za. un'wana ku kumbexana ho va hi kha hi la ku nghenelela swilo swo ka swi nga lavi yini hi ndlela yeleyo a ni tivi kumbexani ho va hi kha hi la ku nghenelela swilo swo ka swi nga lavi hina ka timhaka totoleto ta ku hikokwalaho ka yini ku nga tikombi ku ri na vaseketeri va vandla leri fumaka ehandle kumbe vo ka va nga
kumbe mo ka mi nga ri ku kombiweni mikoho a hi mi tweneni le ka 015 kesedi beni wiseman a Kruger National Park un'wana wa lava nga yingisela a kombisaka timhaka ta ku seketela ngopfungopfu loko swi ta ka timhaka ta hi laha swilo swi fambaka hi kona loko swi ta ka tlhelo ra nsawutiso hi ndlela yoleyo swi tikomba hi ri na vona la dokodela Coetzee mani twa ku va koho la layinini Dr. Coetzee, good afternoon and welcome to Mugada Lone FM. Ani na vona la ani na vona mingisero Mugada Lone FM ayene ya kuma tlhoko makata ba unge msava ya awara ya nwe na ngongi ngwa mwana ti maluleke kusokalano etaba ka taka riqingho ra wena ka 015 hitwa ku ri n'wangulo wa wihi loko swi ta ka timhaka leti ta nsawutiso kumbe leti ta vandla ra African National Congress ri nga ka Zondo Commission kumbe ka commission leyi nga rhangeriwa hi xandla xa muahlurinkulu Deputy Chief Justice Raymond Zondo hi ndlela leyo swi ta pfuna ku hi kota ku twa ku mi angula mukuyini hi nga si teka Professor Hanyani lava hi nga ta bula na vona kambe hi ta sungula hi bula na wena hi twa wehe tanihi mingiseri hi twa wehe tanihi museketeri wa vandla leri ku matitwelo ya weka mhaka leyi hi wahi kambe ke bonge wa mwana timaleke ta hi byela ku mahungu ya awara yan'we ya yimise ku yini ivi kusuka kwalano hi ta kota ku va hi ya amahlweni hi ndlela yaleyo tirhisa riqingho 015 kumbe kandziyisa rito ka 071 sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa n'wangulo wa wehe ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka mhaka leyi hi nga eka yona hi tlhelo ra mafambelo kumbe hi tlhelo ra matshamele ya swilo hi ndlela yoleyo kambe ke a yini ni ka vongi n'wanati a hi byela ku mahungu ya awara yan'we ya ta va hi yimise ku yini ya vongi nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa. Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. ANC a yi tili kahle loko yi fanele yi privatize timayini hi mhaka ku a ni vuli ku vanhu va pfumelelana mina mara a yi endlile kahle hi mhaka ku loko swi ya ka government na mi byela tata Ntivu munhu i ta huma na saka ra golidi kwayo a nga sechiwi hi mhaka kulukumba wa timinerali na yena u ta huma na rona a byela tigadi ta ku hey teka nsaka leri mi huma na rona mi nga sechiwi ni ta mi nyika sweswi swa nga tela ku a va sala ndzhaku loko va fikela va fanele va sechiwa ku va tshikeni mahungu va famba na mina xikongomelo a hi nduma Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula. sweswo mingisero Mugada Lone FM a hi tirhisi nomboro yaleyo ya 015 kumbe u tirhisa mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yaleyo sweswo swi ta hi pfuna ku hi kota ku va hi twa n'wangulo wa wehe ntirhi ni lava ku sungula hi n'wehe vayingiseri va mehe ku hi kota ku twa ku miri yini n'we president wa vandla ra African National Congress ve le ka commission sweswi hi vulavulaka ve le ku vulavuleni hi timhaka ta hi laha vandla ri va ri languteriwe ku va ri tirha koho kambe xivutiso i ku loko ri ku ve le ka commission va languteriwe ku va ka matirhele ya vandla hi ndlela yaleyo ku va ha ri xandla xa president swi ri yini ka wehe tanihi museketeri swi ri yini ka wehe tanihi muaki swi ri yini ka wehe tanihi munhu loyi kumbexani a nga va ka ri na ku tsakela ku lava ku vona eka hi lwisana na timhaka ta vukungundwana a hi tirhiseni yin'wana tindlela leti landzelaka tirhisani mathebula dp@sabc.co.za mi tirhisa Africa Munghana Twitter handle handle ka sweswo mi nga tlhela mi tirhisa na nomboro leyi ya hina ya WhatsApp hi ku kandziyisa rito ka 071 sweswo swi ta hi pfuna ku va hi endla leswaku hi kota ku va hi fikelela n'wangulo wa wehe loko swi ta ka timhaka leti ti fambelanaka na matirhelo ya hina hi ndlela yoyeleyo un'wana hi vona laha ku na van'wani va tisaka tlhelo rin'wana loko swi ta ka timhaka ta matitwelo ya voho eka mhaka ya hi laha swilo swi fambaka ko eka siku ra namuntlha ngopfungopfu loko hi langutaka timhaka toleto ta ku va hlamula swivutiso nako leswi va swi hlamulaka lava va ku yini ku hi kota ku twa ku leswi hi vulaka so hi vula yini hi lava a wu ta tsakela loko president a vo angula hi ndlela yihi sweswo swi ta hi pfuna leswaku hi kota ku va hi kota ku vona ku hi yisa ku yini amahlweni hi ndlela yeleyo Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. Swi nga fikeleli ka ku va ku ni le tikhemisa ku maxava kwena ku maxava hi ku kuma se vana va hina va tlhaveliwa hi spirit na vatswari se mi kuma se ya tlhaveliwa hi spirit ku nga ha ri swona
ku tele ngoti fake bot phete loko vo ndla mistake ya kuno wa ti xavela kwihi hi la mamelama ali mehembeli ya tlhaveliwa spirit impela so a swi swa mahala vele ku na ni toloverini hanya na byona ku na problem leswi leswaku a vateki va swi yisa kwini mara swa mina eku swi nga xavisiwi a swi phako mahala lowu a swi rhwalaka a ku no i ta swi xavisa swi nga xaviwi hi ku hi tlhaveliwa hi mati hi swo sweswo khalanga inkomu xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula 015 hi laha hi nga komi ngisirome hi lava ku twa ku fambila swi fambisa ku yini mina na tshemba ku ri murhi wa nsawutiso wa sweswi wu ta tshungula kambe mina ni ri mujomani a ni nge sawutisi ni to ya mahlweni no landzela swipimelo swa covid ku nga mask ku sanitizer no tlhela ni papalata ku tshama ni ntawa kambe ke hikokwalaho ka yini u nga sawutisi i tin'wana ta timhaka leti kumbexana a hi ta tsakela ku lava ku ta twa wena ku u angula u ku yini ngopfungopfu loko ka hi langute ka timhaka ta hi laha swilo swi tshamiseke xiswona ku yisa emahlweni hi ndlela yoyeleyo mingiseri wa mukana lonefe a wu swi tivi ku endleka yini la xinchinanini xa hina kambe mhaka leyi hi nga ta lwa na yona ku yi nga ha koti ku va kona hi ndlela leyo ku pfa ku vulavula xin'wana hi le tlhelo xi kandziyisa rito ra mina kambe ka hi kuti 015 hi twa ku u angula u ku yini ka mhaka leyi nga eka yona wo sungula hi loyi xumi botpet na muhumelerisi wa n'wina kwalana mina mhaka leyi ni hi vonaku ehenhleni ka timhaka ta mbulavulo wa presidente ka siku ra namuntlha ni kuma swi ka swi ri kahle ku at least a va ringete ku va kota ku phusha ku ri xipidi a xi ve xipidi leswi nga wrong a swi ve wrong ku correctiwa lava fanelaka ku va na punishment ya swona va vulavula ntiyiso na vona and then ku at least tiko ri kota ku ya mahlweni kumbe hi kota ku va na direction otherwise handle ka sweswo a ni lava ku hemba mavunwa ANC na mina e party ya mina but yi ta va yi file ene hi ta tikumeki hi ringeta ku tikumeki hi votela vandla rin'wana ku ta va nga ri na lomu wa kona tanihi vandla inkomu botpet xo sungula ni ta sungula ni mi tlhava hi xivutiso botpet mara mi nga hlamuli ku a mina swi nga tlhava mi nga ri na yona nhlamulo or mi nga ri ka xiyimo xa kahle botpet ni byeleni kahle xandla xa president a nga na rito a South Africa na cause leswi humelelaka botpet president a va ri kwalaha na vona swi vula ku na vona va yi tiva mhaka leyi ku mfumo wa hina i khale ka ku wa hi nhompfu why vona va nga khuzi ku heyi leswi swi wrong swi vula ku na vo va yi tiva mhaka leyi swi vula ku no ya leni vo hi pfala mahlo cause a va ri kona a va ri na rito na vona if va khuzile botpet va hi tsala va nga hi rhangela tikweni ra hina i timafiya hayi na mi byela botpet va ri motion tiko and va ha ri ku ri motion va handla na Zondo commission cause a yi hi pfuni hi nchumu i mani mi nga tshama mi twa ku nga tipolotiki va i khomiwini va mission wini vanhu vo tala mara agrees va n'wi khomini mo ni twisisa ku na xitumbelelani nyana la Zondo commission a yi hi pfuni hi nchumu kahle ku dyiwa mali ya vanhu va hakela ti-tax kahle fana na leswo Zondo swi herisiwe kumbexani va vula ku a hi endlele n'wamabusiness hayi ti-politician ta hina hayi ri borini tiko ra hina botpet na mina loko a ri na mali a ni ta rhurha la tikweni inkomu ni mi tweli mingiseri wa mehe a hi tweneni na mingiseri loyi nhlekani botpet minjhani bot wa mina epfukeni wo kusela vona kalaka epfukeli bot hayi eka nkomanyeni nkonko botpet leswiya swa ku swa vaccine botpet loko ku va ku hi mina ka rixaka ra ka hina ra ka baloyi a ni ta ka hi fambeni hi ya sawutisa matwa ku hi ta lava ku famba hi tlhelana ku va ku ri un'wanyana a nga sawutisanga se hi ve hi bilemana loko un'wanyana a sala a kumana na timhaka ta ku ri a kumana na ntungu lowuyani ntiyiso hikuva a ni ha tshama swi endla swa ku a hi tivaneni va ka mathevula hinkwerhu ka hina se loko se ho lava ku a hi tivaneni van'wana va nga sawutisanga loko sala hi kumana na swo se hi swiya ma vona ku se hi ta ve hi sala hi bilema van'wanyana na mi twa a hi fambeni khalanga a hi fambeni ya sawutisa hi ve hi tshama hi tiva ku ri hina le ka xiyimo xa njhani ni mi tweli bot wa mina khensa swinene hlayisekani la nkonko wala dan khalanga inkomo i sweswo mingisero wa mehe le ka 015 297 1855 twanana loyi
ya mina swa ni tsakisa votiphethe ku president va hlamula swin'wana swa swivutiso ku va vone yini mara hi vona ka mina a ni tshembi ku va ta va na tinhlamulo to khomeka leti nga ta tsakisa tiko kumbe ku eneta vaakatiko hi ku leswo biha hinkwaswo swi hehliwa ku president Jacob Zuma a swi endleka va ri kona va swi langutini vulon'wini n'we votiphethe kwala mi tshame mi vula ku loko wo vona khamba ri karhi endla vukhambi nga ripoti nawu hi khamba so hi ku vona ka mina leswo biha hinkwaswo swi hehliwa ku khale ka president Jacob Zuma na vona mina va hehla ku a swi endleka va ri kona a va ri ka top 6 a va khome xitori xikulukumba ngo la votiphethe volo why a va miyelela yini inkomo ni mi tweli buti wa mina un'wana mi yingiserelo enhlekani Hayi njani? Epfukile njhani buti wa mina? Epfukile. I can't. Mina ka na ngana ka ya South East leyo. Yes. Mina ke mina South East wona kahle. Mara rhandza ku tsakisa xi vona ku xi vona mfamo ka mixere repetira xi kombisa ku ri ta tlhavura na xipereke. Xi nga xa kombisa tiko. Loko na ngutisa ka ku sungula ti sanitizer a swi tela swo vangisa ku ri ti sanitizer ta ti to ti nga ri kahle lomu maxopeni so loko vo pfulela ku n'wana n'wana a sanitizer loyi a nga na ti-surgery hi ta va na hasahasa atikweni ku vona ka mina no a swi se fika ka xiyimo xolexo sweswiwani ko va na vanhu na swiyenge na maendlelo lawa ku twananiwaka ku ya ta endlisa ku yini se a hi kona kwalani ka ku swi endliwa ka hi mani na mani hayi no ni va twile ku va ta tsutsuma kambe swi lava mi kha mi swi twisisa ku hi ta ku vulavuleni a ho hundza hi kona la hi le ka 015 twana loyi Afrika wa Vulavula botimoki na botiphethe kahle ANC yi ti komba kahle ku ri va rhandza vanhu lava ka va nga ri kahle hi ku ri loko a ku ri na vanhu lava va nga involve na ku yiva enikisanani ya mfumo a va fanele va tele le va yimelela mara va swi vona sweswi va swi vona ku kulukumba i president Cyril Ramaphosa a nga twanana na swona a va kona loko ku ri ku a ko va na munhu loyi a nga against na mhaka ya corrupt a ri corrupt a va fanele va tele le va n'wi yimelela hi ku na vo va hanyisa swona inkomo mina James Matiwula la sweswo mi yingiseriwa mgana lone FM 015 kumbe mi tirhisa mathebula dp@sabc.co.za miehleketo ya van'wani vayingiseri ka vula miehleketo ya vona yi tshama yi ri ya miehleketo ya vona twana lowu option khalanga na muhumelerisi mina no tshemba ntsena ku loko va vutisiwa ti-question va ta ti hlamula kahle hi ntiyiso va va honest va nga jikajiki ku va va vonisa ku va va vonisa ku va ri murhangeri a va fanelanga va jikajika or ku ti luma or ku ti pfinyinga ende sweswo swi ta yi nyika ku tshemba ku hi na leader hambileswi ni nga votele ku yona ANC mara na va wixela ku ri va kha va hlamula kahle va va honest ku ri maybe tiko ra hina ku ta va na ku cinca vana va hina va va na future leyinene hi ku ka sweswi ku vula ntiyiso vo tala va hina hi luze tshembo mara hina na themba ku ri maybe Ramaphosa a nga tisa ku cinca inkomu no ni mi twile buti wa mina khensa swinene 015 tirhisana mathebula dp@sabc.co.za un'wana i ri 89.4 a yi le ku khomeni swi vula ku hala mbombela va Mpumalanga a mi hi twi swi nga va swi vula so a ni tivi hi ndlela yeleyo kambe ke a hi koti mingiseriwa me ku angula u ku yini twana loyi enhlekani loko mi lava ku vona ku ri ANC yi divided in two langutani sweswi ku nga ya president wa tiko ku hava valandzeleri lava va nga le ku seketeleni ka mupresident wa hina mara last leswaku ye former president ni vula Jacob Zuma a ku tele hi valandzeleri wa yena va karhi va ku president Zuma not former president va ku president Zuma
so mina ni vona leswiwani sweswi president wa hina wa tiko va nga kota ku ya leni va kombisa ku ri va leta tiko ra vona hi example na ku hlonipha milawu ya tiko ku hava la nga endlaka nawu mina na khensa ku va president va yini ka Zondo commission va ti hlamulela va ti basisa inkomo khensele swinene mingisero wa mina un'wana mingisero lo nhleka minjhani buti wa mina pfukile ngo moza michayeli mikhome foni ni mindle leswaku swo yi vekala le kule ile ka bluetooth eko mirini n'we man me anu nga lata angula ka le anu lata kombela ku Afrika wa vulavula yi pfuna ka mhaka yin'wana ngana yo hala no mako hi le ku hikwalano no huma ka rin'wana matiko lama wela ka ngove ka matiko a hosi ngove ehlikani loko mi la ku vona ku ri kambe hi le kwihi a ni ma vula mo ku hi laha xiphiqo xa yena hi xiphiqo xa n'wina yini a lava ku kombela ku hi kumeriwa va ka ngove royal council va ta va hi byela kwala moyeni ku mali leyi hi nga tsarisa hina ya vu 2016 2017 ya marhumbi why hi nga ri ku yi kumeni cause a hi byeriwi nchumu ende van'wana va le ku phindaphindeni lava nga tsarisa na vona kambe hikokwalaho ka yini mi lava ku hi ta heta va vutisa la moyeni la mi nga tsarisa ko a ka ha ri kona ni kundise ku yini ni vona ku sweswi ku nga na mhaka leyi ya ti-covid swa tika na ku yiwa leyi na tihuva ta ha pfariwini ma vona se a ni ku na laha mi tsarisa kona a hi tsarisa kwale tribal kwale ka ngoma sa ku yiwu tribal sweswi sweswi tihuva ti nga ha pfarini a hi le koteni ka ku ya leyi tinhlengeletano ta pfumeleriwa tinhlengeletano buti wa mina ni chava ku loko hina hi fane hi lava va ka ngove swi ta tikanyana ku hi lava va ka ngove hi mhaka ya vanhu va le lava va nga na marhulu handle ka loko a mi yile ka ngove a vele ku mi pfuneni kambe loko ri ku a mi se yanani kona ma pfumeleriwa ku a hosini a mi vi mi ri vanhu vo famba mi tluladzana ku ya hi laha swipimelo swa covid swi fambaka kona sweswo na swi a ku ri ku mi fanele mi sungula mi ya tsandzana kwele loko ri ku mi tsandzanini hi ku kumbexani hi nga fikako hi nghena handle ka sweswo hi nge koti ku nghena na ku ma swi vona ku a swi olovi ngopfu ku hi teka nkarhi sweswi hi ku na vanhu vambirhi vanharhu va ka sikhunyani va lavaka mali ya marhumbi ka ngove se Afrika wa vulavula yi languta sweswo ntsena ma swi kumbe ma ni twa swi ndlaka so loko a vo ku na xiphiqo xa ku tipasa ti kumeki kahle i ndhawu leya xikaya yi khumba tiko hinkwaro kumbe yi khumba tindhawu to tala ma vona ma swi twisa leswi ni tisaka swona ni ya a ni swi langute a ni swi langute hi tihlo rero ma hi twela avuxeni hi na muhumelerisi ma vona mhaka leya state capture ne yi ta karata hi butpet kutani n'wa kondlo la tatana Ramaphosa vonani sweswi va le ku tengisiweni ne ku hava na munhu na un'we wa mhamba wa ANC loyi a nga le ku va seketeleni hi laha mi nga ta vona ku ANC himpela yi dividini ku na vaseketeri van'wana a hi vaseketeri va vandla ra ANC i vaseketeri va vanhu ene loko mo languta sweswi loko a ku ri ku tekiwe lava hi va tivaka lava tatana lava va nhloko leyikulu a ni nge va vuli vito na chava khomeo na lava va ma 4 eyes va hala Free State hala na vona nge va vuli vito a ku ta va ku tele ku ri hoyi laya a Parktown mara namuntlha ku i Mr Ramaphosa lava nga le ku ringeteni ka ku lunghisa tiko a ku na munhu loyi a va seketelaka sweswi hi komba kahle ku vanhu lava va seketeri lavaya va seketelaku vanhu lava va ku endla manyala lama botpet swi komba kahle ku na tibazi leti va yaku hi tolo ku va ya ku seketeleni va sponsoriwa vanhu lava va hakeleriwa timali ku va ya seketela vanhu lavaya ene vo tala va vo botpet a vo tiva lexi va xi endlaku ko khatiwa hi ku fika laha va yimbelela ene a va benefit nchumu ku na ti-top dog botpet lava va hakelelaku mali lava lava ku vuyeriwa kumbe lava vuyeriwaku hikuva va karhi va endla sweswiya mi ta ni khomela ku lehisa hi botpet xin'wana lexi ni xi vonaka botpet ne Mr Ramaphosa va ta khoma ku tikela ka commission hi ndlela leyi botpet ne a wu nge dyi nkambanini wun'we
na khamba eni byela ku we a wu yivi ku ri ku a mi dya nkambani ni wun'we kumbexani mi ni twisini loko mi twa Xitsonga inkoma i nuku la ka rikhotso kese rikhotso a khensa ni nuku ka rikhotso le ka va kokwani khosa all right 0152971855 un'wana lo hlekani enhlekani botete ngamomelerisi xikan'we na vayingisela munghana lonene a hi hanyeni hi ta swi vona hi ta swi vona mi ri n'we na xivulavuri xin'wana swi vulavurini vhiki ra ku hela n'wina sweswi mi ri va ta ya benke va kuma ku ri minus 17 rand okay namuntlha ni lava ku vulavula hi leyi ya president loko a va ri ka state capture ni tshama ni swi vulavula sweswo mingisero mugara lone FM makomba ndlela a heti wena ku u angula kwena a ni swi tivi ku ndleke yini xikalavitu la Midrand la ni tshemba kumbe ta tlhela mi vuya hi khomile mingisero mehe swi le kule ngopfu na vulawuri bya hina kambe ke a hi mahlweni andzaka leswi xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula ku inkaye timina ntsena ku nga sipawara yan'we ka mungena lona FM awara yan'we mahungu ya misava na sisibonge n'wana timaluleke le ka 0152971855 ku nga ri khaleda kuma professor Baby Anyani hala ntsungeno mahungu ya misava hi twa kahle kahle va ta va twi yini eka leswi president va ngele ku vulavuleni ha swoho hi ndlela yaleyo kambe sweswi a hi twi n'wana mingiserela xikalavitu lava ya riqingho ra vatsemini na vona la layinina xikalavitu nhlekani wethet a na ha vulavula ni ku leswiwani a swa ha lavi ANC swo lava hina hina vanhu va tiko ra South Africa ku sapota leswi president a nga ku swi ndleni swa kahle hi ku un'wana na un'wana wa kota ku vona ku leswi ndlela leyi nga teka hi president Ramaphosa hi le ya kahle lavaya va ku dya timali va sapota ku swilo swo huma ndleleni leswi nga ta endla ku hi nghena gojini ro hetelela a hi va tshikiseni sweswiyani ni twe nhlayo ya atikili yin'wana namuntlha botiphet yi ni tsakise ngopfu loko Gwede Mantashe a ku loyi a nga laveki resolution leyi nga tekiwa hi ANC o famba a va fambi va pfula pati ya vona ya vayivi ku sa vanhu lavanene hala ka ANC va ta yisa tiko mahlweni kambe mi fika njhani ka ku van'wana i vayivi xikalavito va nga se ku nga se vana lava nga voniwa nandzu ni tshame ni vulavula siku rin'wana ni ku vulavuriwa hi 250 million specific leyi a yi budgeteriwe ku humesa marilarila a Free State na yindlu yin'we yinene leyi yi nga humesiwa marilarila a yi kona mara mali yi humile yi ye kwini mali yaleyo hambi nga si voniwa nandzu loko ku ri ku mali yi dyiwile so a va vuyisi mali ke swi fana na ku botiphet mi vona munhu a nga a dlaya munhu mu n'wi voni loko u n'wi tlhela mara mahala ku vona munhu nandzu ku ri ku mu n'wi voneni munhu tlhele nawu wu ri tani un'wana na un'wana mu ehleketeleriwa ku kondza a voniwa nandzu no a wu kahle botiphet a ku investigatiwe swilo leswi loko hi nga ri na vumbhoni bya swona mara leswi hi nga swi vona munhu a karhi a swi endla no a wu fanele u teka va pfalela jele munhu yaloye na mitwa a ni ri wa n'wi vona munhu va tlhavetela munhu hinkwana ngi lo languta ka investigatiwa hini kwalano hi swo botiphet mo hisela van'wana ni mitwele xikalavito na khensa swinene imani ya ka nkuna a ri singa view ni twa ku vona va ri yini loko xitetani mavutani ni hlekani hi mi amukeleli ka munghana lone aye botiphet mi pfukile pfukile njhani mani pfukile mhaka mina na xiphiqo khale ni kha ni la ku nghena emhaka ya laha ri singa view laha ni tiku maybe mi nga hi kumela a hi sunguriseni la a hi sungurisani swi nge koteki ku loko hi ka hi vulavula hi leswi n'wi mi ta hi leswiya hi yo mhaka hi vula minkarhi hinkwayo hi ku ma hi byela kumbe la ku vulavula hi yini se loko mi ri na xiphiqo xa le ri singa view a ri singa view hi le xitandini xa n'wina swo loko mi ri na xiphiqo xitandini xa n'wina mi ya ka lava nga mi nyika xitandi ha swona loko mi ye ka lava nga mi nyika xitandi ivi mi kota ku vona ku xiphiqo lexi mi nga na xona i yini kambe hi nge pfumeli ku mi ta ka lava nga hi nyika switandi mara a ni ri leswiya mhaka ya mati swi lava va masipala wa Mopani ende a va vuli nchumu swi vona a swi lavi ma swi ta ku swi endlisa ku yini swi mhaka hi leyi xiphiqo lexi hi nga na xona minkarhi ya ku tala i ku
vanhu lava va tekaku va nyika vanhu switandi a va vulavurisani na mfumo vo nyika vanhu switandi hi ku loko mi nyika munhu xitandi mi fanele mi vulavurisani na lava va nga ta tisa vukorhokeri ku hina vuswikoti bya ku tisa vukorhokeri byelebyona a mu pandza switandi njhe mi ku hi leswi switandi ivi jikijiki mi ku laveka mati se hi yo mhaka ni vutisaku ku n'wina yana ni ka lava nga mi nyika xitandi ivi va mi byela ku swiphiqo xa mi va byela ku mati la ivi va mi byela ku vona na masipala va vulavule yini a ni vona va vulavula na masipala mata ku problem yi la yini botet le la ku ta vulavula yo ego a ri singa view ku boxiwe ni nga ku bridgewe mati ku na pipe yin'wanyana leyi ya ku hala ka va xikukwana hala yi boxiwe hi xitandi hinkwaxo so honestly that's why ni ku a lava mi hi kumela va masipala wa mupani siku rin'wanyana ku va ta hlamula ku hi swona cause yi boxe hi xitandi hinkwaxo ende a va vuli nchumu hi swona wa swi vona no i mhaka ya kahle yaleyo mati hala ka xikukwana so voho va swi lava leswi swi nga endliwa na kumbe va yima na swona cause a ku vuriwi nchumu hi swona xitandi hinkwaxo botpet na n'we kumbexana mi nga mi swi tivi a ni swi tivi mara leswi ni nga tatla swona va ta tatla hi liviksi ro mene ni kombela mi ni khomela tani hi kuma nambara ya n'wina ni ta mi nyika nambara ya Ngoveni va mupani hi ku hi vo mi fanele mi mangala mhaka leyi ka vona kambe ku sukusela hi n'hweti leyi ya ka yona sweswi vanhu vo tala swi ta va khomisa sweswo leswo kambe khomani tani buta mina alright inkomo yi jike kule mhaka leyiwani yar kambe a hi twenini muyingiselo loyiwani inhlekani ngothasi na vayingiseri mpfukile minjhani buta mina mpfukile a hi mi twenini kumirini n'wana ni la ku nghena ka leya president na ku rhanga hi ku kombisa ku hi tele ngopfu hi valandzeri na vahloniphi va organization ya African National Congress se hi ku a hi mandate wangi hi yona ku ya supporta sweswo a hi nga vonaki le ka commission hi tele ahansi na ku kasi loko ku ri na van'wani ka tala hi vulavula hi vanhu vangani a henhla ka membership wo tanihi ku hi wa ANC se leswi ni ringeta ku vula ku i ntiyiso ku tanihi valandzeri na vaseketeri hi tele hi le ku swi voni leswi nga ku humeleliki mi ri kwihi ku navela ka hina aka siku namuntlha i ku president tanihi n'wini wa Thumba ndzombo wu nga aka vona va ta boxa hinkwaswo va swi boxela swi ri antiyisweni vulandzelerisi bya hina tanihi vaakatiko hi va na direction hi vona ku ina i ntiyiso ku Thumba mina ya vona yi na ntiyiso kusuka kwini hi ta kota ku tsala andzhaku ku sukela kwalaya hi ta va hi na direction leyi yi nga ta hi khorwisa leswi vulaka ku loko ni nga mi voni Abraham Fontaine namuntlha i mhaka ya ku a mi se va na direction i mhaka ya ku ANC leyi va nga yimela yona namuntlha a yi mandate tangise lava ya nyika nseketelo hi supporta state capture commission hi tlha hi supporta na organization ku hi ta kota ku hlomula ndzombo wa vukungundzwana exikarhi ka tiko kambe loko ku ya lavan'wani va fika va seketeriwa ku va ku hume mandate a hi mandate a ni lava va ya ku i mhaka ku va seketeri va vanhu a hi va organization leyi va yi nga vulanga i va seketeri va yini i va joyini va vanhu endzeni ka vanhu ni mi twile buta mina ni kefile 015297185 tirhisana mathevula dprsabc.co.za ai kumeni mahungu emisava ya awara yan'we na bonge n'wa mun'wana a timaluleke kusuka kwalano hi ta ya mahlweni hi teka riqingho rero na professor va ta va yime kulungala ni tshemba ku lava va ta va yika swakudya swo na nhlekani loko va yaka swakudya swo na nhlekani swi endla leswaku professor va kota ku va va bula na hina professor Barry Hanyani kusuka a university ya N'walungu Vupela dyambu tanihi muhleri wa politiki vo hi bulaka na vona ka nhlekani wa sukela na matlhaka 0152971855 u yingisele mukana lowunene FM makomba ndlela mahungu ya misava ya landela na bongi n'wamun'wanati maluleke loko mi n'wi twa pfa a khohlola nyana i chukele i dingo khekhetolo okay yabo nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa Afrika wa vulavula
eka Munghana Lonene FM. Mi right ngopfu right ni xoko a va byela yini loko a va byela na timinista nawu lowu a wu tirhaka munhu wihi na wihi a ta va khomiwile se leswiya swa ku munhu i fane a rhanga tsundzuxiwa swi vula ku hinkwavo lava khometeliwaka va rhangi va tsundzuxiwa i ncini lexi endlaku sweswiwani ku phendiwa nawu lowu za wu kumeka ku no wu ri munhu i rhanga tsundzuxiwa hi ku swi endle hi minista xikongomelo a hi nduma Wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula. Intsevu timinete yi bile awara yan'we na khensa swinene bonge n'wamung'wanati Maluleke na tinhlokomhaka kumbe na mahungu ya misava awara ya 13 swinene ha khensa swinene ni khalanga Pet Mathebula xiphemu xa vumbirhi lexi nongonoko wa Afrika wa vulavula i n'wana rismati wa xiyimo xithangoma xingiritano xi cecela makunela wa ndandhaza ha khensa loko mi hi lombe ndleve kwala mi nga yingisela mi ri kona la Gauteng eMpumalanga a Northwest Limpopo na wikumaka audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za. Mane amukela Professor Barry Hanyani i va nyike leswi va swi vitanaka ntirho kaya i homework i va nyike ntirho ku yingiseleleni president mi byela ku va ri kahle hi ndlela leyi timhaka leti ti komba ku vulavuriwa ngopfu hi toho timhaka leti ta cadre deployment leyi swi ti komba ku nge tinhlamulo ya vo a yi fani na ya khale ka matsalani general sweswi ku nga mutshamaxitulu wa vandla ra African National Congress kambe ke i va ni nga heti nkarhi mani le ka xiyimo xa kahle ya ku hlamusela nchumu lava nga ka xiyimo xa kahle ya ku hlamusela i Professor Barry Hanyani muhleri wa tipolitiki lava hi bulaka na vona prof inhlekani Mashaka inhlekani hi xota vayingiseri va Munghana Lonene mina ni le ka xiyimo xa kahle prof xa ku hlamusela kambe n'we mi ta hi pfuna ku twisisa va mina hi swihleketana sweswintsongo ni yeni ya twa hi nga ri tinhlamulo ta vona loko swi ta ka cadre deployment a ti vulavurisani kambe hi nga se fika kwalano mi twe yini ku sukusela loko president va sungule ku vulavula le ka commission leyi ka ha ri mpundzu ti-questions ta ha tota kambe leswi swi hi komba ku aka vandla leri fumaku ti-policies to karhi to ndliwa loko nkarhi wu kha wu famba se swi tlhela swi expose va lava va nga ka ti-positions leti va nga ka tona ku interpretation ya ti-policies to karhi ku kota cadre deployment xana ku na leswi hi swi vitanaka ku ku na consensus aka swona na sweswi mi nga swi vekisa xiswona ku wonge testimony ya vona yi tlimba na ya tatana Mantashe current chairperson former SG swa tikomba mpela ku ntirho wo modernizer vandla leri ri vusaka sweswi wa halehile swinene and swi ta teka nkarhi ku hi swi twisisa ku kahle vandla leri ri tiyimiseleri se swi nga va swi vula yini leswiwani ngopfungopfu loko kha yingisela ku vanhu lava nga ka switulu swa le henhla ka vandla va vulavula swimbirhi swo hambana ya leswi swi vula ku label as policy regime ya ANC ay grounded and ha swi twisisa hi ku ko tala va hi tlherisela ndhaku pre-1994 loko mi languta ti-declaration ta Morogoro mi langutisa ti-document ta nkarhi luya wo lwisana na mfumo wa apartheid document yo kota Eye of the Needle ti-documents leti hinkwato letiwani a ti vulavuli na leswi hi swi vitanaka ku i current governance system a swi tirha khale ku lava ku hlohlotela xiyimo xo mfumo wa apartheid a wu lwisiwi apartheid yi fambile se a hi tivutiseni ke ku xana ANC think tank yi kona na vanhu fana vo Joel na Chitendze va fane va 10 kumbe 20 ya vona lava va nge policy ya ANC swi lava yi tiyisiwa so that ku nga vi na macomrade ya muganga wo karhi kumbe province yo karhi mi kuma se va interpreta the same policy hi ndlela yo hambanahambana
kumbe ya tsele ku nghena ndzeni ka kamara leyi president va kha va vulavula eka yona hi nga langutangi a handle mbangu lowu nga handle wu tikomba wu hambana kule na mimbangu leyi talaka ku va koho loko swirho leswikulu swa vandla leri swi ya ka commission leyi swi nga va swi vula swin'wana impela swa tikomba ku va huma from what we call different perspectives va tlhela va va na different ideologies hi voxe tekani example ya sweswi president Cyril Ramaphosa u ve kona ka team leyi yi nga negotiator aka multi-party talks va yimela ANC va nghena nyana ka politiki va huma va ya nghena ka swa bindzu se mavonele ya vona ya ti-problems leti nga kona South Africa a yi nge compariwi na lava va nga tshama ka politiki nkarhi wo leha va nga vanga na chance yo va nga langutisa ti-problems leti nga kona tikweni both from political as well as economic perspectives se va na advantage yaleyo kambe lava van'wana as part ya top 6 xana va yi twisisa mhaka yaleyo na ku va ta from different backgrounds and as individuals they are different ideologies nika yona yaleyo se ku nga va ku swi ka swi vula yini swi nga va swi vula ku i ku sungula ka tlhelo rintshwa ra vandla sweswiwani kumbe i ku hela ka leri nga ko hey swa tika maxaka swa tika kambe leswi ni swi vonisaka xiswona i ku factionalism a yi nge heli sweswi ka ANC mhaka leyi yi vulavuriwaku minkarhi yo tala ya unity ni vona swi ta tika ku ya mahlweni ku va yi va kona aka vandla leriwani a hi tweni president tolo loko va addressa timhaka ta freedom day va te aka hina a yi vi ANC leyi vekiwaku mahlweni se xivutiso hi ku hatlisa i ku ANC yihi ANC ya Mandela ANC ya Tatani Mbeki ANC ya Tatani Zuma kumbe ANC ya Tatani Cyril Ramaphosa hi yihi ANC leyi namuntlha vanhu va fane va yi seketela va yingisela ku yi tisa nchuncheko wihi ku ya mahlweni swi vula ku ka ha ta leha prof ka masiku lamambirhi namuntlha na mindzuku mi nga hetshela mo ku yini n'we leyo lava hi langutisa kahle a hi nyikeni president chance va hefemula yi ta ku loko se va hefemurile hi tshama hansi hi vona ku vision ya vona is it a shared vision ya vandla na kumbe va yime va ri voxe and already hi suspecta tano ku va yime va ri voxe lavan'wana lava va seketelaku aka top 6 un'wana na un'wana a vurile manana lava va le KZN va ku na Skeleton aka ti-cupboards se a hi swi tivi ku Skeleton leswiwani swi helela kwihi loko se hi vona ti-testimony leti nga kona aka Zondo commission ni mi twile prof Khensa swinene hayi hi vekeleni ndleve hi ta tshama hi ri na n'wina hi twa ku mi vona yini mi twa yini ni tshemba na mundzuku mi ta hi byela ku mi twe yini sweswo mhaka kambe ya hi ta va hi languterile swinene ni nkomo prof Khensa inkomo xa Khensa sweswo mi yingisela munghana nona FM lava hi bula na vona professor Barry Anyani hi ndlela a ni kha ni vona sweswiwani ka television lava kha va komba lava va nga koho laha va nga le a va kha va teka swithombe lava va nga koho ku na president laya va ri vandla ra African National Congress ni vone na xandla xa matsalani wa vandla ra African National Congress manana Jesse Duarte a ni tivi loko ri ku ni yo va copeta kumbexani swa ndeka kuma ku ni yo tsakela ku a ni fane ni va vona kumbe a ni nga voni vona kambe ke a hi ku tumingiseriwa mi hi le ka 015 nga tirhisa na mathivela dprSabc.co.za Afrika munghana i Twitter handle tarteka riqingho rero ku ya mahlweni kamenta
sweswo mngana lona FM 19 minutes ntsena kubile awara ya 13 kana konako Afrika wa Vulavula 015-297-1855 loko ni twa manana Angie Mutshekga va kha va kombela ku rivaleriwa ka machudeni kumbe na vadyondzisi va le Jim Chavani tikola makata ku va ku nga ri na ndhawu ya kahle leyi vadyondzisi va tirhela ka yona ni yo hleketa n'wina ivi kambe yin'wana mihleketa yi ku loko vo famba na swikolo leswi hinkwaswo njhe va ngo to kombela ku rivaleriwa ka swikolo hinkwaswo ku lo poti ni hlekana leri sorry ni hunta la Jim Chavani a vo nghena ministara hambileswi a va fambile hi swo vava ni ku kote va ti vonela hi voxe ku xikolo lexiya a swi tshamisekangi kambe a hi xona xi kha xi tirhiwa nyana khale ngopfu xikolo lexiya kumbe a hi xona xi kha xi tirhiwa hi khale ngopfu a hi xona ne ya leswaku ni nga hoxisa kwalaho kambe loko va za va tisola swi vula ku ku na swin'wana leswi ndzawulo kwele ka province ya hina swi nga yi fambisangi ku kahle leswi a va nga swi hleketangi ku va nga hlangana na swona kambe hayi na mitwa ni themba ku mi ni vekelele kule kwalano ku swi nga mi kavanyeti ku chayela mi angula ka yin'we na sweswi liya ya president yi ni tshumbi ku fikela na ku mani no karatiwa hi ti-meeting ya yini tsakisile na hi vuhleri ha khensa mara moni yi vekisa leswi na mina ni yi vonisaka swona ku ri president mina ni va languta hi matihlo mambirhi mara va ri voxe ku na Ramaphosa kasi ku na president ya ANC leyi fanele yi ya pasisa swin'wana aka commission mara loko mi tiva matirhelo ma ANC mi ta vona leswaku a nge pfuki a bayizeli a ti isolate ka collective leswiya swo i swiboho swa ANC ivi loko swi ya jika swa ku wena i nga va i swi vonisa ku yina u lo yima a khoneni i swi tshika swi onhaka i ta pfuka hi ku vona ka mina unless un'wa mvanya a pfumerile ku mavonele ma yena a ma hambana na lawa a ma voniwa hi vandla hi ku hi nkarhi wolowo a ri ofisini leyikulu mani vona leke se a yi teni ka character Cyril is a trained lawyer loko a kha a hlamula swivutiso i ta meka sure ku yexe as an individual swi nga n'wi kheli matluka leswi a nga ta swi vula kumbe swi va na switandzhaku ivi ke se hi ya ka ANC loko ni sukanyana ka mhaka leyo ra hi yoxe ku yoxe lomu yi nga kona yi ri yini ya n'wi seketela ku famba i ya hi vulavulela kumbe ku n'wi tiya vusiku lebyi before a ya ku hey leswi swi ki vula leswi nga vuli ivi na hi a pfumela kumbe a ala na mantisisi ene sweswi ku na mhaka yin'wana ni nga yi tsakeli ku ya ku no loko munhu a ri ndzeni ka ANC a rheta kumbe a endla xihoxo vanhu va separate party na munhu a swi endleki ni n'wana wa ka xikundu mina ne loko no endla miharihari va ta ku lava ka xikundza lava a va lunghangi swa tika va ku hayi loyi swona yena ri yexe swa tika sweswo so sweswi swi tele swilo lera to an extent ya ku no loko n'wina mo rheta kwala moyeni mi tshika mi binhlamba kumbe swi nga fambelani na leswi DCCA yi swi regulataku va ta ku munghana lonene kambe ivi munghana lonene yi ku hi ta dila na yena DP ma yi vona mhaka ya kona hi endla xihoxo xa ku hi hambanyisa ngopfu phati loko se swi bihile as if phati yona hi yoxe yi le ka planet yin'wani and then ti-functionaries ta yona kumbe ti-membera ti-officials ta yona ve le kun'wanyana va hlangana ntsene loko swilo swi sasekile i xihoxo lexi hi nga ku xi endleni so mina swi ri ni vonisa sweswo i ta meka xo loko ma n'wi languta kahle langutani le ka marikana commission ku a responda njhani mazwana and swi nga cinci helo sweswi that is his character and hala tlhelo i ta chava ku nyefuriwa hi lavan'wanyana ku hi mi tshiki mi ya vulavula leswi n'wina mi fika mi vulavula swa n'wina ku n'wina mi yimela phati na se a hi ali ti-factionalism kumbe swigavagava swi kona laha ndzeni ka phati kambe ku hava ku munhu i ta pfumela ku hayi leyi i ANC leyi ya Mandela leyi ya mani a good politician i ta ku no i ANC ya the collective ene a yo rhangeriwa hi nkarhi wolowo hi Mandela lero hi nge teki hi veka xikhwameni xa Mandela hi ku na yena loko a lo suka a yi vinyike a hi to yi a ta vula ku ya Mandela kambe mi ri yini sweswi hi ku laha ka timhaka letiya ta cadre deployment ti tikomba se ti ka ti sungula ku tlumbana laha yes ene ni ta mi byela ku why loko DP swilo swi fanerile leswaku swi humela a rivaleni ne
loko va mi teka ma mi veka khoneni va mi khandla xikun'wana mi ta hambana na lavan'wanyani lava mi nga tshama hansi mi vulavula sweswi mhaka ya cader deployment loko mo yingisela Gwede Mantashe loko kumbe n'wi yingiseli swo boha you are a journalist se va tirhisa ti-semantics mi ta swi basisa n'wina ku mimi ya kombela ntirho ka Munghana Lonene mi ku mi tiva Xitsonga eka hina van'wana na matshanga ku landza ku okay a hi tshikeni ti-semantics hi vulavula hi leswi swilo leswi a swi yimela swona cader deployment or cader something closer to deployment loko mina ta yi defender mfane mi vula leswi hi leswi nhlangano wu nga twanana swona ku hi ta teka vanhu va hina hi va veka lava va nga ta fambisa mfumo hi ku hi nge hi ya teka vanhu lava nga ta hundzuka opposition futhi a hi opposition hi ku se hi teka tipolitiki veka hansi loko se hi ya ka administration that's why mi kuma ku na hansi yi kulukumba ngopfu loko se munhu a deployiwile ka public office i fane i hlokula xigoko xa vuyini xa vucader mara i deployiwile cader mara la se u ya ka administration na public service act se la ingena ku kona yi ku byela ku swilo swi tirhisiwa ku yini mara i tiwa na manifesto ya party ya wena nge i ya teka munhu loyi a nga ta tirha against the party must be ina cader deployment vanhu va nga swi twisisi ku nga kote ku wa mabokisi ma cader ma chikumetero la ku a yini mi ta dyondza ku le ku tirha a swi fanele swi nga vangi swona lo mo languta Brian Molefe besides swosho swa yena ne ANC yi n'wi kurisile is one of the police managers iyo fika ku hey swo fika laha xivambu mi fanele mi twisisa ku mali yi tele ya bayivisa mara go teka mali hi chikumeta hi siya Brian Molefe is one of the polished administrators you would ever find as kamsabali and angar number 1 so get deployment leyi va careful ngopfu ku yi hlaya ku swi endlinga ku no se yi ta va tlhela matluka ku ri mi teki cader deployment ivi mi yi applya hi ndlela leyi a mi lava yona not ka interest ya tiko kumbe ku fambisa vufambisi bya tiko ku nga administration that's my understanding ni tla ku tsakela ku twisisa n'we ka xivulwa hava lexi President Ramaphosa vele ka xitulu xo hisa i ntiyiso no loko enge a va ta swi kota ku titivala xin'we lexi xi hunda a va ta endla ni mitwini wa vukosi ko hlayiseka iko ai vanhu va vulavula na tativala saka nta tanthewu na va yingisela va Munghana Lonene mina ku vona ka mina nga ri munhu a nga pfumeli ku kaneta loko a ri xandla xa president hi ku loko mo langusa kahle khala ka xandla xa president Cyril Ramaphosa va vuyisini kulukumba Begitlele loyi a hlongoliwini khale ka president Jacob Zuma loko mi tlhela mi langusa Fikile Mbalula a tlheriseriwa ka xitulu lexi a ri ka xona se swi tikomba nga ri munhu a nga pfumeli loko kaneta loko a ri ka xiyimo lexiya hi leswi mavonelo ma mina xikala vito kala vito la ni mitwini boto wa mina khesile na tlhelo rero mi nga ta hi rona loyi ke hlekani botpred mina ni vona swi ri kahle ngopfu leswaku ri president a ya vulavula a hlamuseta ku ri ku humelela yini ende swa tsakisa ku ri swi ta kota ku phusha na van'wani ku ri va ta hlamusela timhaka ku ri ku va na order la tikweni ma ta nyangasa ngopfu ku ri swi vona ku tiko ri le ku moxekeni ende ri moxiwa hi varhangeli va hina ku a ri moxiwa hi varhangeli lava fanele va builda tiko va koka timiliyoni munhu na timiliyoni u hola timiliyoni mara wa ha ri busy na ku dlida timiliyoni laha fanele a pfuna vanhu motwisisa se president a vulavuli tiyisa a humesa swilo hinkwaswo a nga siyi xixa hi one mi ta swi vona direction ku ta huma swilo swo tala loko Ramaphosa wa vulavula swilo hinkwaswo ma yi vona mina swa ni tsakisa i lava mhaka mi la ka Madonsi Xitasini na khensa swinene makama ka Madonsi Xitasini loyi i ri i Nhlikani Khalanga na muhumelerisi mhaka ya ku va president a ti humelerisile le eka commission ya state capture mina ni vona ku ri mhaka ya kahle tanihi murhangeli a nga si halali a leader hi example na yena a ya hlamula leswi va n'wi vutisaka swona ku ri van'wanyana na vona loko va vitaniwa va kota ku ya va nga ri commission yi na xihlawuhlawu kumbe yi na ku voyamela ka sayiti rin'we no a va ti humelerisi president va hlamula leswi va pfuna commission hi tinhlamulo leti ti lavaka aka vona hi swona
sweswo mingisera Munghana Lonene FM 24 timinete ntsene ku bile awara ya 13 ku nga ri khale ta twa ku dzumba na mina hi khomele na DJ Matt kambe yi mahitwa lo hey good pet me xikalavito mina na concern mayelana topic ya ka President Zuma ina van'wani va koho lava endlaku hi tlhelela ndzhaku hi nga swi tivi ku mahlweni ekwihi ndzhaku ekwihi loko va kota ku hi lulamisela mhaka na xo ku swilo swa South Africa swi ta famba kahle okay nangona kwa hina wu ta fikisa sweswi emakumu mingiseriwa wa Munghana Lonene FM humelesiwe hi tinyiko Morgan Xivambu ni khalanga Pet Mathebula DJ Matt wa landela ta va kha ku dzumba na mina ku fika kwele ka awara ya 3 ivi ku nghena Khomandlela yi famba na n'wina ku fika le ka awara ya 6 loko se mi ya kuma tiko xitlele ivi dirikoto dya nyiko stole di fika se va ta mi byela ku ya mahlweni ku swi ta fambisa ku yini mina ni kombela ku dina kwalano kambe sweswo ma hi amukela okapi kambe yini i mukwana lowu wu pfuriwaka hi xirhendele Okap. Anti. Mukwana un'wana mpfuriwa Semen Okap. Loko khatla. Meni Okap meni. Ya, good pet. Otaku khale abata loko va ku utlela je Okap aba vule. Se loko buku di Okap asitsapseka ka bara. Oh, e wala right. Oh, okay. Na baterisa marito na ba. Mrad putpet. Timi ale musi kami ngwa mfevi mwina. Amfevi mwina. Oh, tetele ngilanda na kinga na tona leti. Se yo makaloko embarile abana ba ako bamzilika sengathi oh, mina tele overseas mingatingezi. Ethu ya amukuyini awu kuna rethu mi anu misi mar ke tatanya baloko bala nyama ko bieko namuntlha pet kuna marito man'wanyana hi xitalo le ukuma ku ngopfungopfu marito lawa makatsaka van'watipolitiki na swin'wana hi ni ku ve ni hi lolowa ku ve ma kona marito lawa ka Xitsonga ni ku ve ni lolowa a hi nge hi ku MEC hi vhela hi ku yi MEC se swi endla ku ni vanhu va hleketa ku ingaku hi hava na marito ya Xitsonga yo tani namuntlha ta va languseka marito yo fambisana na wona no nyika xikombiso hi MEC ya hi ku va ta hi tsoro vangiseri ku kahle rito ra so membara ya parlamente hi n'wi vita hi ku i yini swa ku taniya hi ta va karhi languseka marito lawa ma fambisana na ntshunxeko ka khensa swinene sweswo mingisera Munghana Lonene FM i dzumba ra mina bongi n'wana mwana timaluleke u ri mahungu ya awara ya mbirhi ya ta va ya yimise ku yini a hi n'wi tweneni hi ndlela leyi ya bongi mahungu a ya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.